inza ndambirwa kuko ushiraho ikiganiro ariho gukunda umuntu ugakunda umuntu utaramubona gutya visa uzi gukunda umuntu utaramubona visa ndamukunda nimba nawe nuzozugira naga stress ndakubwira uwo muntu uzozamugenda kuri channel yiwe ego uruhuke utubazo twa office ja kwambara utubazo twa office uduture mwiza amasimba turamukunda muno mwacu muno amasimba turagukunda turagufana banzureke kumuvuga hello my people hello guys umeze gute umeze neza natwe tumeze neza uyu munsi ni sho iyi nkenyero muyibona gute iyi nkenyero ivuye Norvege alo ndabiyegereje inshuti za Empower TV muri abantu beza ndabakunda Imana yamwijira ikomeze bagirire neza mukomeje mudushigikira mukomeje mutwereka urukundo ku mutwe hasi hejuru ndabakunda hanyuma reka manze ndabibwire bashe ku mazina nitwa Nyabasita Jolie ndumukobwa w'abasita ndumukazana w'abadinzi ndabakunda cyane uyu munsi rero singuwa ngo uramukanye akunda kuramukanya ni kagahene umva ndaramukanya njenyine hanyuma uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe twabazane topic nziza y'amavuta tugiye kuvuga ku bagore n'abakobwa bafite amacanu ameze neza atwika arimo ikiguruguru ayo macano hari iyo hakurya afite ububasha n'imbaraga hello ndagera ku muntu uzuvuga hello my people hello my fans hello ninkugeraho ndagutindaho reka rya jambo ry'Imana rivuga ngo mubyaremye byose muzamushima izina ryera mubyare ijambo ry'Imana namba ari muri Luka si ijambo ry'Imana rivuga mubyaremye byose ibyaremye byose muzamushima izina ryera muri Luka avuga gute tandamukanye hello bantu ba Empower mumeze mute mumeze neza uwacu karangwanya ngo sindamukanye iwe ko yaramukanyije hanyuma abari mwiriwe mugira ijoro ryiza ibitotsi byiza abari mwaramutse akazi keza abari mwiriwe ngo bagire ibitotsi byiza yego abari mwiriwe mugira ibitotsi byiza mujyame mugubwe neza kuburijega none umuntu utazaryama nijoro abari mwaramutse abakunzi ba Empower ni ku mutima abari ku mukunga wa Empower ni ku mutima hanyuma uyu munsi twabazaniye topic nziza abakobwa cyangwa se abagore murabumva mu mundi mwanya ariko wowe tutavuga nawe turagukunda ariko nyine hakuna roho mbaya hakuna kabisa nawe wifite nitutakuvuga nta kibazo vuga cuku bana noga banza jewe reka manze mvuge kamana mvuge ku mugore kwanza nkunda ayiwe nowe ndagukunda nowera kandutira nijoro narabaye ariko mwari mwambaye ibibubu nijoro narakurikiranye mwambaye amabubu ngo uyirishe ngo siya hano ngo turebe ngo namba ari Emerine namba ari Eme turebe Eme zahabu bani na zahabu ina zaha ngo turebe zahabu uwo muri hehe ngo niwo wabambise none zahabu natwe dukeneye kwambara i Burundi turabikene ayo makanzu nowe yari yagukubitiye bure ndutira gukubitira akamove akaburezi here kagiye kugira hakasi esiere
Monsieur. Buresiere. Nasa ngira si buresiere. Ni buresiere bakubita ibitimbizo byako. Imitumira avuga. Amaboko yaragera. None wari abagore bireba bahindukira la. Ibintu gasanga ari amavuta. Mwari mwambaye neza. Ndabakunda. Cyane. Ibiganiro byanyu mpora mbikurikirana. Cyane. Muraba ku mutima. Hari undi muntu rero mana we yagiye hehe simuherutse Aline Chano ye yiwe n'umugabo we namba yitwa Gutarine wo mu Rwanda yo Aline kumuririmbyi kumubekazi wambonye nawe nakazamukurikirana ayi wewe agira ibinyege ngo mu bise by'amaraso yawe niho nibera mu bise by'urupfu rwawe Yesu niyo dukomoka. Iyo ndirimbo urayizi kwanza? Indirimbo yanje nayikuye Karivari ibyishimo ngendana niho bikomoka amahoro mfite mu mutima niho nayakuye. Ari ndagukunda aho uri garuka urakenewe sinzi namba ari ikibazo barahuye naco Imana igusure kandi namba ntaco garuka uri umufana wanje. Undi ni jewe undi ni je kirazira kuvuga abantu utarivuga undi ni je yewe hari abantu banyandike ngo baza bamfana. I love you so much. Je t'aime aussi. Ibyukuri nta bujyajya burimo ndabakunda ku mutima cyane. Uyu munsi murabona nabambariye neza ndabakunda cyane rero. Undi rero ngiye kuvuga la ayaye Akira no kwandika amandiko yo muri filime jewe umuntu kunda inza ndambirwa kuko ushiraho ikiganiro ariho gukunda umuntu ugakunda umuntu utaramubona gutya visa uzi gukunda umuntu utaramubona visa ndamukunda nimba nawe nuzozugira naga stress ndakubwira uwo muntu uzozamugenda kuri channel yiwe ego uruhuke utubazo twa office ja kwambara utubazo twa office uduture mwiza amasimba turamukunda muno mwacu muno amasimba turagukunda turagufana turagukunda banzureke kumuvuga mbwira kamerama umbabarira ushirire mwiza kuri tabune mwiza yaravuze mwiza cyane ari kiganiro cyo nategereye ngo kwanza ngo nukubera iki bamaze mushyira kuri tabune hari abantu yari kwabwira umuntu atoba nyine singombwa kubavuga ngo ukubera iki muzamushyira kuri tabune ngo jene nabashyira kuri tabune Kubona jewe sigura kuko tabune ririho mwiza abari amavuta oya aho rero ni na jewe kuri profile ya mwiza ndiho kuri profile ya mwiza ari aponso wiwe ndi pembeni kuri profile ya mwiza wankuye kuri profile mwiza we kuri profile ya mwiza hariho aponso wiwe Naka mwanya mwiza ni inshuti yanje tuvugana every day. Mwiza ndamukunda. Niyo mpamvu imitima 10 nki. Toruhande ka kumushira kuri unshirire mwiza kuri tabuneri na Nowera na Aline. Ariko cameraman ntahabyumva. Namba batazamufasha. Kurambarira kwa yamarakara yewe. Uko avuze abantu batazamufasha arabazamufasha bande. Nabakubwira cameraman. Yo mwiza no umuntu yo kwandika igitabo havuga mwiza je hari kiganiro ca mwiza nzandeba azakora ndagukunda ayi wewe uzi haya avuga ngo la ngo ho kubera iki muzamushira kuri tabuneri mubwire ngo abantu ko babare kandi link ndamara nyiguhe ndayiguha
ndabizi ko wankandiye kandi ukomeje unkandira uri umufana wanjye ndagukunda nubwo watubwiye ngo uzaza hano turuzi ko dufite randevu yiwe sejo bundi mu kwa gatanu akaza hano i Burundi impawa tuzagutega kandi icyo ngukundira ugira ibanga urafise ibanga mu mutima wawe kandi wakoze amafuta kuraje none turaje kuramena isiri ngo azoza mu kwa kanga wigeze ubona bivuga si twe tubizi gusa ntakeneye akajagari ku kibuga cy'indege akeneye abafana biwe gusa mwiza ibanga ukomeze uryama koma naje ndariryamyeho pe sinzaguhemukira ngo mvuge ko kuraza iyo ndege nyine izagushitsa uzasanga ndi moi personnel empawa akiravuga uzumena amabanga y'abandi gusa yarakubwiye ukore publicité hari publicité yaguhaye mu kwa gatanu ariko turagukunda nuko nyine bitaza bihinduka wohinduye indege hanyuma hari abantu nyine batagira ibanga hari abantu nyine byanze biranga ariko asi ikintu kuvuga ngo kuraza ntaco bitwaye ayandi macano kizimanya bizo ngo kuraza ntawuzi itariki niko kuko nyine cyane ngiye kuvuga kubera kuko iyo nje kuvuga itariki mwiza azoshikira hano kandi buriya bukwe hayazamo ntawubuzi buri muri rucece ubukwe bw'abakozi b'Imana ruri muri zoba ndi marene mwiza we zoba ndi marene kugira abantu tuvuze ko haza mu bukwe tebuzwe hari ubukwe buzwi mu kwa gatanu ntabwo ubuze namba ari umurozi burahari tuzakwakira maison de passage nije nawe ndagukunda nzakomeza mbaza amakuru yawe muri Kenya kandi ugasiga umwana uzamuzane sibyo uzamuzane turagukunda mwacu ngahe muramo hanyuma noneho mwiza atwaye umwanya muremure umwanya tuvuze mwiza twari kubanda ngo tuvuze nk'abandi cyangwa batanu ariko uwo mwanya wose gusa batwaye mwiza abandi bantu nkunda ese Kanyombya yagiye ayiwa nibutse Kanyombya baramubwiye igihe kimwe nkiri muto ariko nyirabuje yarakajya akadakora muzibu ariko wajanye isani yo kuriramwo mwiwese ngo erega mabuja n'umunwa mpora ndisha ngo ndawufise muri toilette none wagiye Kanyombya ubu nyine yarashaje Kanyombya arashaje ubu nyine tagikina neza umuntu nkunda papa Sava ndagukunda papa Sava kandi abereye gukina mu nkoko papa Sava buri gihe mbone inkoko impande ye namba yoroye papa Sava n'umukinnyi mwiza hari ibintu azavuga ufite stress zikaba zishira ukeneye stress ko zishira cyangwa ndimbati ari mu bantu baza bakina neza bahagaze neza abakinnyi ba kera bose bahagaze neza ariko cyane kuri empawa undi muntu mfana n'uyu mumabuje uyu uko niko kuri ndi hano imba nahigereye ni umuntu uzumara abantu amastress niwumva mu mutwe byacanganya runguruka kuri hari umugore umwe muri Amerika yavuye mu kazi kuwa gatanu urumva bazahembwa ngo ku kazi ke yazahembwa kuwa gatanu noneho kuwa gatanu baramuhemba yari afite utubire twinshi agomeza guharura ifaranga zikamubana nk'iya bamuhembye nawe kumbe ni umutwe washushe ugasanga imibare karahushuraga aravuga ati reka ndeke kubikarikira nzobikarikira ejo ashike mu gitanda ahura n'umupanga waje ikiganiro cyane ararebye araseka mu mwanya igiharuro yamagitunganya amabire yiwe yose yabagenda neza yari afite $100 iyi uri umugabo 20 narazitemye narazishosho naguze amavuta yo mu mutwe n'igishefe cyabaye cyinshi
asha n'igishafa cyabaye cyinshi nuko ega abantu bankurikirana bari bansabye umusatsi ngo baramusatsi n'abari bazondiye igihara kwa kisheve yangu natepeta mama kumbe wagendeye kuri komisiyo z'abafana yego nje kintu bambwiye uku nibandika ngo suka ako gasatsi gateye seseme suka ako gasatsi ndamasuka ico gisheve giteye seseme ndamasuka nibavuga ati gomeza uko aha ni musharama kira dakika kira siku inywere kitenge aha ico ntabuze ni ikinyene asha nzogikenyera mpaka umviriza mfite umusitari wo gusura amacana buri nzu ifite cana kuyinjiramo ni kilo c'isukari bucandari wawe nawe nandutira bucangera mu wawe ariko ndutiragiraga impano nyinshi kuririmba ari ukunta avuga ariko wari wabona nowera mu ikanisa sindamubona wari wamubona mwe oya nyene oya ngira amatsiko hasirimba ariko nikigishagasha nawe ngurigishagasha nawe nukurigira ariko agira igipindi namba mu wawe abantu bazagera bakavamo ndamukunda namba abantu bazagera mu wawe bakavamo barebye nongeza saa 9 z'ijoro nuko naraye turumbuye amaso kandi bari baberewe ariko nyine iyo bazerishe mukubita mu mazi mukayigarura uko nyine ndabe very good am good kandi umuntu nabeguza mubwira ko yambaye akabego vrema mwari muberewe Imana ya mwishuru ibaho umugisha turashoje ndutira nowera mwiza ejo muzohoberane Arine n'umugabo ejo muzogumbirana natwe kera twagumbirana Kanyomza na Ndimbati na Ntuza na Papa Sava muzohane kuboko ntimugahoberane oya muzohane kuboko urabona Kanyomvya ni muto muzohane kuboko Hello